kaka kire say we did the base no mo akotene pa enkomo adabonten e kire say owura Ken Ofori Agyapong the base for say om target no eti amanfo say eye wono an wo hyase a oboaboa dom na no ebi kura so no ne wakasa ema waba beka ho Ken Agyapong the base no oka ho ana wonka ho edika menka semejo Kennedy Agyapong oye Ghana ni ana onye Ghana ni oye Ghana ni okay Kennedy Agyapong oye businessman ana onye businessman oye businessman good the base na ebano at this stage of the base no Ghana impenyimfo a omachechi nyuma ye friends a businessman and industry no did the base neighbor what you say the base ne ye asikafo a free say oma sponsor political parties na sponsor NPP ni NDC hwe say be NPP ni NDC no ebetima ye bibi di aboa oman but hu say eko ni nyina no ba de say niam bebre what you da be say ama sebi ekoba mpo say anwuma krampo no party bi esase say esen no okosi ni dan ani ekobubu no ono na wo ma wo sika ema wo ti bi ba tumi no benya atumi wo si ni dan kwa wakwa kobubu enti na wo mko ya na wo bai enti wo say dodo na so nyina wo mani afi say babia ya duri me babe body the base no anya Kennedy Agyapong na chi the base no aye Dr. Otibonsu anachi me komu no me manager anse Kennedy me ne Kennedy empon kasai but me ne titiru asikafo titiru ewo Ghana metimi fomudi entuja omani afi omo no mo edi base ne eba what you say nesa se kan so ye businessman ntino owo mo dada eto me no bi busa me se Kennedy Agyapong wo man aso nim ene na me busa question so ye Ghana ni na so ye business ayidia owo mu bi sankofo no makomo bom edi the base no ayeden eba anything na me madom no business and industry players and makamo ho abom and mo sponsor NPP NDC and makamo ho abom and makan ye ho abom say no omo pese nyema ya no ntie no mu diomu sika ma NPP ni NDC sene be ya maburu no ebetimi anya adwuma aye what dey amete omo wi se sa ne ma no ensi sene be ya economy ene nyema na omo ye na be koso na se edi tumi be ban we ba no aba be se ni nwa adwuma party we na be ba no akwa kose ba koso adwuma omo se sa de ma na de ba de na ye hu eni ti na the base no aba anything ama me de me ho akwaye den adum. Do you see any future in the base? Say base na amfa future bi ama Ghana. Maka say momentum na na so ma na say wi. O sinipen. Me sinipen. Ene kamia maka kire yufufo ne say ene omomo omanimre. Na fe de entambo fam hwe ambo politicians. No wontimi nye omani yeye. Nete say impanyifo no omo ye nchirima ne de abro eno ni asemo a Dr. Otibonsu se me one make so se joy se ntimi nka so nko awo tena ho eye bibi emre ne ko ye nyini de ba de ne edija nchima eti ye nyina ye ka ye ho abom se ye pese politicians ni timi ye adepa bi ni timi dima nchirima ye nim se wo so nsama waka no joy eti bra na ye nyina ye nka ye humom ye nyina ye wo business ideas the base na eba na anka se me ba be petumi ansa na ma ye bibi omo sase ye nema omo lunch no so hu se na tractor nyina wo exactly one was a political party be lunch bibi na tractor wo say ye hu tractor na se o ene we de sa agro bi Gabby, Moody. Obo say Beko farms. Tractor no cough Beko farms ko ye adwuma. I say enye dede. Eti na make say industry players ne niam ko omo tena se hu say 24-hour economy ne kra president Mahamadu Bawumia ejira omo so. Eti nya afi no omo ba betwe na kasa ban bi ba. Say omo ko mo ho bom no omo ade omo sika aye niam.
Bese me ka say I don't know that discussion be na say aye. O say bayire eba ebebua na bebre apro. Yeah. Say the base dwene ho ekwan a bayire empro wo Ghana. Na betimi aba so mfaso. Ebetimi si factory a emma bayire nsey na timi aboa akuafo. Obi a munyanya tumi mumba bem munni wire bia wa ban ho enna mo kasa mo begye simu nan so se bayira epro wo Ghana no mo pepe kwan dia faso kwan be na mo be faso se ekwan a yetibe se ohun potatoes mafo potatoes ya mo twitwa no mo ya so de preserve ye bayira ye ntimi twitwa ne sa ne fa nya bayira ya tie ndi asebo na ekọ of most ya tunton sadie Okoto bi na wo kochi a enye ye ye twitwa ne se ne obesi ano a okokoto na kono a untimi fa mo wa pesi eti mo hwe mane nse that preservation no the base for the mpanyimfo also we say ye were titru e wo base ni mo na din na me pese mebo omo a omo ye nim se panyin bi wo timi ka se ode de choba adwuma no wo ye eti bibia fa adwuma wo de kwose ne nse se ye wura bomode ne stressa de ma we mayen ne timi create jobs emma you for enya na at the same time no etimi mo na ba omo ye bayifuo omo sika omo je omo sa betimi aka na etimi preserve bayire no se ne ba ya obi ye betimi ja kwama no ne te se no omo potatoes ba ha ye sa ne ma we se bi ebeye because over $300 million worth of bayire and a sell Ghana afibia it is a sad ya ne bad ya not just a one mu bebie enwuma ama mabuno no afei de toso mienu mu be makuani na ni da so se bayira no dua no ahodim because ensei the base aho nema no mentimi nka ni nyina wa ha eti oni omo tenase a omo nyina so ani afi in fact maybe o say ayi Dr. Sapon o di ni 60th birthday exactly bakubi ni make as we say machiri mama ensa no eti obi o di ni 60 years obi si na chiri mama ensa no maybe the omo hu be kwa de o chese o de o ya kra eti we ye mpanyimfo omo wo sika omo se da bi omo ntira se nye youth na bro say no omo we so omo de tumi nka politicians they the tumi shamonsa na ma hwene mo disa adwuma we na ka omamu ni nyina akọ se politicians ni ntimi nya dia omo a ebe me implement sa ne ma no no mo timi agya bibi agya say o say income so sa ne fro yeah na me ne ba ko dinko o se joy yes sidan o te so bo wa kan kan dia no Canada we sisi ne me no ti studio he se me twahwe na me wu a anasa utwahwe na wu a watadi ye sewe ana be ma so do akomochire enye sa ano ya do koduru mochire awon tade ne kwa be sa robo samre wasi edan ne diwachi yabi owo millions of dollars our bank account ma awon chen ha yabi uwuto ha se sia na you are as rich as intadiya any watch ye sewe a oje shahan e ti obi se je ba de ne ye hwe no wi asibi ana omboso no ye nkrofo a sebi enye so ye dada mao ajam mate semia ya wo ye so ma fa bremu Dr. Tibosu se joy me di suicide na kopie Nigeria ana menam mu amede ko Belgium obi a obra akọ nani sei officer on person obeye bibi e de aja da chinchimba officer je ba de nti na despite aya na ye kan ya se despite da pribio person ye bibi dija enchirima o se na brabo ne babi odi adura sampanyin force anu no msi da bi ye de ani atosa ka politicians betimi ahwe na o ma ye ne mama o mo nya maye dia the base no aye de eba etisa Kennedy Agyapong eba be lead that's Kennedy Agyapong base say yes so ne so ba be lead Mr. no nonsense okay subai and no be oti business ase eti Kennedy is a symbol of obi an near din political system ni kwasi asem ase bi ekoso no na near din no betima face one onu so wom enti woni mo suban omo de si obetimi dai de agasi and at the same time so owadwene a obiebie nyuma no
also say the visions are what on so see a brefo what is that be that and no e betimi abom na ama Ghana ye den Ghana first in someone won me e kan ade nyina no akwakoye se utie abonten a amanfo bi nsem wo moka ene se the base no monto madwenem na no kra no eye bibia wo mo eye de abegege nkofo sika eno no asensem a wo kan ene ne aye tie wo abonten no ebuabura me ba what is make politics bi ho asem dabi enye business nkwa business ene nyama kwa beba kwa na beka o say 20 2020 exactly nam so joy o say obian Sunday twice that yeah etibiye na me say worker ye fail in 2016 na me ne carbon because na me percent independent space na better ye be call election na ye nya an independent presidential candidate na so worker ko na ka me person obi ta na chi no so that people experience no wa mo ame a ye be fail me ana me ta na chi ana qualify ana de call e say I'm for mission no say ambition say bibia chinchina enye Jacob nkwa e occupy yeko 2024 cheda ba mu Alan ba mu tamo na me ye AGC director 1998 Alan ba oboase sa cassava a year president Akufo mu ye processing factory na course obodu ase no idea ne free obeshia ye oboase nkomo amudi ye sa dia omo ma power no na te so omo ye bodu ase dia na yeso ye pese ye bi wo AGC as alternative livelihood away etie they did those ideas no emaye se ne be ya sa ne ma no ebe de ebetimi aba eti se ka obi a enim na aka minimalan badala ne eba no na it was all about political okay it will not sit well with me but when na eba ne Dr. Oti Bonsu enye Kennedy Agyapong ana wati the base eye Dr. Oti Bonsu any other businessmen esa second ohine Kennedy Agyapong ono so ye businessman no mitimi kasa won ka ho Ibrahim so te say durumra bia na the base for no na ayi for base for bonidin madam awo ye nchini o ye adani a wo opese nchini timigina ne timidi adwuma ema no say the base ne ba say defender of businesses creating industrial billionaires e wo Ghana ne esa say ye te betima ka say we say Shaja Ibrahim Mahama waye for the first time we are set to go takwa 1877 ana oboase ye 1896 first three Ghanaians ana Ellis mo eka ho a omo na omo nya concession na omo koton ma emrofo no for since that time this is the first time yenya Ghanaian large scale mine watimi to go onya gold na anya na ode call gold board other mining companies omo nya gold ya hu ba bi eko the chrome first na nya galamsey kra anka gold drink ni ade kwa na nka yenya bi wa ha because omo tu ya no omo de ko eso essence wo ye Ghana ni na onya dama mine onya ye na no wato ma gold board na sa nipa bi sei officer yam cause politics nti na political party bi ba no wa ba say enyuma no there be the base for say Sankrofo no ye be defend sa nkoma woni me edie about mu bie nyuma ene ye be hwa ma nyuma akonanim afa nkofo dodo ne ade no say politicians no kra no say mo sponsor wo mo boa mo ama wo mo ba ebie adwuma no kra na bo say wo mo hye dante asenti na nyuma na asanso egu it is a business people nankasa ebemu dia that means we are also going to see a certain sustainability in our businesses ekoso because what you say cassava a year ye kan and a wo eti baby adru no ato business for it is a someone amobam oru Jacob osei ye boa joy and amene no edi enkomo ewa ha emrepam mebie phone lines no na afei the base for bia na more question ba ku mienu bia na mode aba na afei wayi ma no
enkofo nsema wo mo kana bonten ne de enem se wa kyerɛkyerɛ nsemu amiate ase se the base no basically businessmen and woma come ho abom se ye bepe kwan bi so afaso aboabo ye manfo nyina no na fei ye ne wo mo abu oman no ye mfa ye ni ento political party ni so bi because o ma fei ni obia enim se de ete now mamintie ajeba ko ne say o wo form one ma o mo say oh bebe si no mo ba omo ya agenda no mo ade akọ ada NPP wa na NDC wo no de akọ jiska etien ko ba bia mu betima yese du ba bia na mo de mo nya Gabby etina beka etina me ba ha no me send that car politics because politics ne de eyemfaso a ebeba wo the base so nemum se base no sa de ni wie na se base kase sa nipa we ana edini gina babo o man na se mo antie the base na se mo koto o man de a na se so mo so aye o mo de sune but agene se o mo no mo di sika ma NPP ni NDC yeah emma o mo a se bi o mo so o mo agenda ekọ NPP ni NDC wo koje me ko bia ho NPP wa 90 won ka se me ko GPP base for ne nedema eti wo mo no mo de ma NPP ni NDC no ana o mo set agenda so o mo kwa kwaji sika won ukọ na se NPP na NDC ma osika every base nkofo no ho na eko ebai eti obi obeka se base ne eba e agenda no da bi eti san ka me mefrim eti san ka me ndon oti da me chena se amebia me ka ne never ha no amebia me hu se base ne sa de no me mayi me hu afiri. And the base is not there. Say ye boa domano akoboa MPP ana NDC. Na mom base nankasa base no ho. Base nankasa base no ho. Ana ho say and swade hunu na base for kra no. And you very deep. It's not for Ghana alone no. Obo pese ye set up a political structure for Africa. Nyema nkroma kaye say the independence of Ghana is meaningless unless it's linked with the total liberation of Africa. And anything that says basic per se, a setting up political structure, other African countries, it is at the base of business for a year in. Almost per se, Africa, a could be also businessmen, ye net mijina ya, businessmen, a bit of a common boom, no multimedia supporting the political system. A creating employment among Moncroft since Africa is a near Namusumu, nay woo, nay yese, nay sumukwa, and then near ma. Also, yes, say Obama by Oba Ghana, Parliament, or Kasebi. Or say the 21st, also say no, the speech, or say I've traveled from Washington to Moscow, had a chat with the world superpower, and then I moved to Rome, where the economic power. But the 21st century will be saved not by what will happen in Washington, nor Moscow, nor Rome, but what will happen in Accra, Ghana. It is sad the shaping of the 21st century. No, Ghana, take Ghana in your superpower. Yeah. No mum any base a junior base ede airway. San near mano, any science say no, any stand on gayism, the solution I did about gayism. You stand on religion. You who say religion, ebe say, ebe kaye tirabum. Sad the shaping of the narratives, no. If we Ghana, and then the Bible shaping the 21st century. Because I want to young one, it is sad the base. Who say, so what's next year? Yeah. West Africa for normal common one say, President Bahama, the AU, President. Yeah. Ebeman. Okohonoma NPP on one party cry no omo preposition on support no but the base ye business you know say nyama base asase yen by the time on obeko na site kia okoya na obeka chiro say this is the model Ghana ede
Ejeba. Eti President Mahama koye AU base for business men na omo Ghana. Omo be support. Eti say no, I mean enche me be kwa homa no so na me ne STA for ne ahwefo so abebusa questions. Na ma mini kan busa say now businessmen men so me ye grassroots ni me medu that level of business people no and more than I'm instrumenting me at the aboa. As a Sammy Beckham, and I mentioned that. Oh, basically, no, I back all the 276 constituency. Obia so any idea. What did I mention? So, when you're engineer, that's a mediocre engineer may have. It to Obia so any idea because a tratano, a quack or dofu. What I say? It o level bia no betimi aye eti ye kasa sa value chain and analysis aye beye for nema enuaba na che ayi the base the beba no wo de bewo baabi so when dua wan ka omo ye afuo no ho a ebia beka omo drive ede nema no aba wan ka omo a botima ka omo lodu ede akuma na so omo yi nema no this never cut across because a businessman. It is a the base registration per main call register. One register now how now registration now a bus will say and call meeting I'm saying I'm over 2.5 million. Yeah. So, what would you have it? And then organic and Kofona never say no base no registration about another level. The person may be two just say. Another level that level na eban base ye ni mo obi oye base member bia ye behu ni nipa ban ye behu ade ebe ye behu ni profession any ade ye be ayede ede amano oh yes anything they say oh say about your businessman and you know imagine to say political party adwene bia na ebeba no is just to create business for members of base and for the citizen. Ati bibia na bebane o creative business na say base ni krampo na dano a wo sa constituent also be benefit bi. Ati o say idea bia bebia no eye idea independent ebrewo o be financially independent o betimi ade wo ho so. Ati sa 2028 abana e kwakoto no aba base for no asama base for ye can say to abanaji wo ho aya so kwa to ma NPP ni ndishu wa to abanaji wo ankasa wo fa hudie e so free so fa hudie ni wo NPP ni kwatoma ho number wo pa fa hudie a wo betimi anya adwuma aye wo betimi anya anidaso na on choice infie nan ana politician bi abeba be ma 200 se kwato aba mame na kwato aba wo de 200 na kwato aba ma ni infie nan 200 na beso mfie nan na mfie nan ni nyina na wo but base no e di fa wo di e ma se ne be ya wa wo adwumaye se wo adwumaye a wo ya ka kire se ko di political party mo ye na kwatoto abo a wo be ensi ma ye busy me ti am ye adwuma we na de wo sakwa me mfio ya obi ba na so ba be say oh kone koto ma we a obeye onye nya wa kasa wadina wa hu no ana abakwa koto o ti da beche safa hu die na political parties ni mpese ebenya eniti na bribia no mpese ehia eba no na basis wo ba no ama wadwuma eniti so wo kwa koto aba unim ni ntia wo kwa koto aba na obohu ni pakro so a wotoma na wo so obenya afa hu die Orua Jacob Osei Yeboa Joy and amene no edi enkomo now Orua Jacob Osei Yeboa ote se obi ka se we alliance social alliance equity the base broad alliance for social equity asian say it is a record okay na no pursue me I mean it makes sense broad an alliance which is very broad and it is there for social equity. Say me no because we are all social being. Yeah. Say ye ni baje na ye nema akoso. It will no the base no. Sana wa interpret okay I am there. Very simple. I was say
it sets us thinking. Yeah. Oh, it base no. You better know send a bear social equity a bit to be about, but it's part of Sanya man. Wonderful. Say kasi a perceive ye now it mina a juma Nansa Kowano or your Berman as a way to be show family. That's a way to be show Mao Square. That is social equity now. We are canon. And several wakani yepa. But the base in the your base in the percent the foundation of political and governance system in Africa, starting with Ghana. And mother foundation, you say, because the base is also about foundation. And to some penny for who say, see ma Ghana this foundation, a businessmen ever. Na omo babe create employment. Omo ne abai no be tria bom no more a take initiative, a criticize employment. No matter defend businesses ababwa. Also minimum fear with but 1992 Kwabena Agyapong. Yeah. Darko farms. Yeah. Oba se oba no be president no atimi aboa. Anya say ni njuma. Ye say ni njuma wie no. Afi de nkokonfu nko a na ewi. Yeah. Nkokonfu a ye boy empane. Ya born empane. Ene na ama say nkola akra no to on ma. Akra na first na ka ye bohu so obi anya hypertension a omadi om 60 70 ko na ye so anya pressure. Sese nnuane a ye di a ye wo bom empane fu ne sa ne ma eno ama ene akola wo 30 years kwa so anya pressure. No me yes almost said that farms but ye hu so aso. Abreso so a the base ka anema ho the base person a revival send a beya Ghana betima ye poultry farms that poultry farms na betima maya we nkoko a e fresh kakra. All right. Because nkoko furu na be ba na biwa na yakọ 1 year. Ma me na wase pass obaye. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.